Apa? Ini gede. Kok gede kok ada moni? Jangan enggak lah moni. Kalau gua mau. Mabinawak tiang majang Ratu Dodani sane makarya siaran langsung ring FB mangga dihapus mali hapisan bin bos-bos lagi pacang lacak tiang yang ninintan pun itu kehapus Bapak Camat wenten Riki saking polsek kalar wenten Riki